yaphela iprogram. Inkantolo ihlehlisile inkala yasihlehisela umhla ka-15 ku-August. And ucomrade upresident ubaba uMsholozi naye akazange azabe khona namhlanje ngoba useNamibia. He's on his way to Namibia or somewhere. Also no Commander uDuduzile naye akazange azabe khona, but we were here to support the organization going through this process. Ngoba sikhona lana bese sithi nokumele sin-address kahle ukuthi kuzokwenzakalani. Sometime during the course of the week so bese sichaza kahle yonke into ukuthi ama details regarding abanye abathintekalayo kulento yango i-unrest yango 2021 kume kanjani sebebonke ama challenges ababhekene nawo abe kanjani, kodwa we are here to support a cause ethi abantu ababehlezi ku Twitter abakwazi ukukhoza ama riot. Abantu abakhoza ama riot bayazazi babehlezi emajajini bedithemana ukuthi ubani ozoboshwa ubani ongaboshwa. So eyethi role is to support ama comrades nawo wonke ngoba wonke sinawo ngalana emkhontweni ukuze sikwazi ukuthi abantu bangayimeli bodwa sibesazi ukuthi into ababoshelwe yona into engekho. So ngalokho nje ngizodlulisela kuCommander Tonda na uzosha amabili amathathu bese ke siyawusheshisa ugogo umhlangano. Amandla waza mkonto jikijela mkonto jikijela sihole Ncamalala sihole. Commanders morning. Ma commander asihleshi asijiki asitikibali sizoloko sikhona izolo namhlanje nakusasa sikhona. Ma commanders njengoba seshilo uhlalo weTheku sithema sizwa ukuthi namhlanje inkantolo izokuthatha ngisho i-hour ukukhuluma udaba ebekade siluzele namhlanje. Saphumelana ukuthi labantu laba ayesisabalande emawadini abangabe beseza ngoba sekufana nokuthi bazofika vele umcimbi usuphelile. Savumelana ke ngokuthi ke njengoba icala lihlehlele umhla ka-15 ku-August khona la kule nkantolo sesiyoqoqana ke kusesekuseni sibe khona sonke la ngoba kubukeke ngazuthi ngomhla ka-15 zizoba khona ingxoxo izoba khona. Akufananga namhlanje la bekuvunyelwana nje ngokuthi insuku zecala zizoba nini, i-pre-trial izoba nini. Kuloko kuzayo ke sofika ke sibaningi asazokubavimba ke ama-commanders ukuthi abe khona ngomhla ka-15. Kwaza mkonzo kwaza jikijela mkonzo jikijela. Nangu unobhala uzobhala unobhala weTheku. Mandla awethu kwaza mkhonto kwaza kwaza mkhonto kwaza. Owami kuncane kakhulu sebekhulumile abaholi, but futhi ngifuna ukurecognize ama MPs omkhonto wesizwe party that are here, ama MPLs omkhonto wesizwe party, ama Brown Forces, ama leaders wonke omkhonto wesizwe party akhona. Ngizobonga kakhulu ukuthi sikwazile ukufika la. Siyathembisa ukuthi labantu abakhona namhlanje ngomhla ka-15 bazobe bebaningi kakhulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizocela abefundisi bethu basivalele. Ngiyabonga. Mandla kubi kubi siyaya Yes,
besibopha saya bonke noma besithubela besibopha siyaya saya bonke kubi kulikhuni kubi siyaya awulutho mshini wami mshini wami wiba Mandla viva MK Women's League viva PCC viva the MPs viva Mkhonto Wesizwe Party viva President Jacob Zuma viva Mandla comrade singabefundisi bomkhonto wesizwe interreligious movement sifuna ukusho igama elilodwa asihlehli ma comrade siaware ukuthi amacala abantu bomkhonto wesizwe party aloku engenile now and then ma comrade Duduzile we behind you comrade ukhanyile we behind you comrade we know exactly ukuthi kwenzakalani comrade nathi comrade siboshiwe singama construction mafia ngamhla 11 we are going to the court comrade so comrade esizokusho kukodwa nje kunina asisebenzeni comrade sekusele kancane ngihlale ngisho into eyodwa ke comrade sekusele manje ukuthi siye kuma election konke kulele kuthina comrade sifuna ukusho lo gama lelo ngicela sivaleni amehlo kuba umhlakwane uzosithandazela bese siyavala ngicela bathele igqoko sithule igqoko siyabonga kakhulu Inkosi ephakeme dwala lensindiso yethu wawukhona umhlaba ungakabibikho wasenza sangumfaniso wakho kuba sibuse uNkulunkulu Baba wethu ongcwele nalelizwe lethu uNkulunkulu Baba wethu ongcwele siyathandaza siphulekela ubunye phezulu kweqembu lethu uNkulunkulu Baba MKP ngegama lika Jesu waseNazaretha zonke izimpi ezikhona nezigodlo zonke kaSathane lakubizwa khona leli gama lelenhlangano siyahlulekisa uNkulunkulu Baba ongcwele siphulekela wonke ama leaders uNkulunkulu Baba wethu ongcwele siphulekela zonke inhlelo ezikhona siphulekela impumelelo even uNkulunkulu Baba nangokhetho oluzalo uhulumeni basekhaya iba uThixo phezulu kwempilo zethu siphulekela umoya wobunye umoya wothando umoya wokubekezelelana umoya wonqubekela phambili ngegama lika Jesu waseNazaretha hamba nabantwana bakho bagcine ubalondoloza indlela yonke ubavikele engozini ezitheni ebini emoyeni emibi nasemadimonini kaSathane ngegama lika Jesu waseNazaretha amen amandla qina nqamalala qina MKP qina amandla siyabonga Commanders swinile eCape Town Ward 1 Saldanha Bay ngomhla ka-16 April siya e-Ward 110 eThekwini region sithi Mkhonto Wesizwe Party Tata siyabonga